Sanibonani, siyahlangana futhi kuNdebele Secret and Confessions, uhlelo lwethu esiluphakela lona. Okweni kubhalela ngapha kuma-secret wenu nama-confessions wenu wathumela ngapha kimi. Mina ngizonifundela wona, kwazi bani ngelinye ilanga nawe ungazithola usuthola usizo ku-comment section. Okweni ukulalela, nibe seniyakhomenta, you share, ni-subscribe kuze uhlelo lwethu luqhubekele phambili. Namhlanje indaba enginayo, indaba ethi yona usisi uthi yena uneminyaka ewu-44. Uthi Madawu, mina ngineminyaka ewu-44. Ngaza ezweni lase-South Africa ngineminyaka ewu-19. Ngithe nangifika e-South Africa izinto zaba nzima. Ngaleso sikhathi ngangingafundanga ukuyaphi. Ngasuke ezweni lasekhaya kithi ngoba ngase ngishonele ngabazali. Abazali bami bashona bangishiya ngingaqedanga isikolo. Ngithe mase kufanele ukuthi ngiqhubekele phambili, obaba omncane basixosha bathi bona abakwazi ukuthi bakhulise abantwana bamaNdebele ngoba ubaba wethu thina wayengowasesishoneni, umama wayengumNdebele. So banenkolelo leyo ukuthi umfazi osuke emaNdebeleni ungumfazi ongaziphethe kahle. So kwathiwa thina singamagola, singabantwana abazelwe kodwa asizalwanga ngubhuti wabo. Kwasasuka kanjalo salubangisa eGoli. Sithe sifika eGoli, safika izinto zaba nzima. Ngazama ngafunda Madawu, ngenza u-matric. Kodwa indaba ebuhlungu ukuthi mina ngumuntu lo othi ngathi mase kufanele ngizame ukuya e-university, ngabhalisa e-university. Kuthe uma kuthiwa ngithole indawo ngoba ngangifuna ukwenza i-part time, kodwa ngangakwazi ukuthi ngenze i-part time leyo ngoba mina ngingumuntu lona othi makasebenza. Ngingazama ukuthi ngibeke imali ebhenki, mhlambe ngiyibekele ukuthi ngifuna ngokwakha umuzi ekhaya, imali yakhona angiyazi nokuthi iphelelaphi, angazi nokuthi kwenzakalani ngayo leyo mali leyo. Manje ngazama ukuthi ngiye e-university, ngabeka imali yami yokuthi ngizoqala ukuthi ngiyobhadala e-university. Ngithe uma beqala bengamukele e-university bathi ngibuye ngizobhadala imali ye-registration, kwavela kwaphela umsebenzi ngoba ngangifuna ukuthi ngiye e-university part time then ngibe ngisebenza. Kwavela kwaphela umsebenzi. Kuthe mase kuphela umsebenzi ngathatha leya mali kade kufanele ngiyobhadala ngayo e-university, ngaqala ngasebenzisa leyo mali leyo engiphilisayo, yangiphilisa leyo mali. Mayiqeda ukuphela leyo mali le ngivele ngithole umsebenzi. Ngazama ukuthi ngenze amakhosi amancane lawa eseceleni, ngenza amakhosi amancane and then amakhosi wakhona namhlanje mangingathiwa kufuneka abantu emsebenzini. Mangifika mina emsebenzini mhlambe ngihambe nabangani bami sibathathu, abangani bami bayothathwa emsebenzini, mina angaze ngaqashwa nge-CV kodwa ngahamba izindawo eziningi kakhulu. i-CV yami ibe inhle ukudlula mhlambe yale bangani bami, kodwa angaze ngaqashwa nge-CV. Ukuthi mina ngize ngiqashwe Madawu yikuthi umuntu abuye azongibamba ngesandla ethi emsebenzini wami kufuneka umuntu. Yikho ukuthi ngikwazi ukuthi ngihambe ngiyosebenza. Nakhona uma ngisebenza, uma ngingaqala nje ngithi ngiyayibeka imali ingafika kunje ku-9,000 eyami imali angazi ukuthi iphelelaphi. Imali yakhona ngivelelwe yinkinga lezo ngenza ukuthi ngiyisebenzise leyo mali yonke iphele. Ngingumuntu lo ongazazi ukuthi emuva kukuphi phambili kukuphi. Noma ngingahlangana nomuntu wesilisa ngithandane naye lowo muntu wesilisa loyo, ekuqaleni ngisasemncane kwakusithi uma ngingadibana nomuntu wesilisa ngiphakathi kwabo-19 years kusofika ku-30 years, ngangingathi ngumuntu lo osayinisa ama-contract ngoba i-relationship yami yayilasta for 3 months. Kuleyo 3 months leyo umuntu wakhona sesihlukana uvela athuthe nala ahlala khona, atshintshe nenamba zefoni, akhiphe i-sim card alahlele leyo, aqhubeke ngempilo yakhe. Ukuthi ngisuka ngimenzeni nama angazi. Yaqhubeka leyo mpilo leyo ukuthi ngingabi ku-relationship, ngagcina nami ngikhalala ngiyeka lokho kwama-relationship. Ngazama ukuthi ngifocus empilweni yami. Nginazo iy'ngane impela ezimbili, umfana nentombazana, kodwa nje impilo yami inzima ngale ndlela yokuthi namhlanje uma ngingavuka ngithi ngiphelelwe umsebenzi, uma ngingathatha iy'mpahla mhlambe ngisitokhe iy'mpahla ngihambe ngiyohlala nami esitradeni nabo abanye abantu ngithi ngiyathengisa amalanga 2 3. Ngelanga lesi-4
kuyabe kungasathengwa muntu, akunamuntu osethenga. Noma ngazama ukudayisa ku-marketplace ngathola ama-customer bathenga impela abantu kwaphela iviki ezimbili. Uthe mase kuyiviki yesithathu kwavele kwaphelela emoyeni nje, namanje isitokhi sakhona nginaso lapha endlini. Abantu bavele bangasaphenduli, abanye bangihambisela amahhala, kuvele nje kube nzima. Manje kuthe ngokuya kwesikhathi senginabo 30 years ngaqala ngaba ne-relationship nomunye ubaba. Into eyenzekalayo manje ukuthi ngingaba ne-relationship nomuntu, i-relationship leyo ayisayenzi lokho okwama-3 months lokhuya, seyike ilaste kancane. Kodwa into eyenzekalayo ukuthi mina kuwukuthi ngiyasebenza, lowo muntu uzobe engasebenzi. Kungenzeka ukuthi lowo muntu uyasebenza, mina akanginiki imali kodwa ngisuke ngingasebenzi. So into eyenzekalayo ukuthi mina abantu engiphila nabo, yebo manje sengiyakwazi ukuphila nomuntu isikhathi mhlambe esingange-3 years, 4 years. Sengiyakwazi ukuphila nomuntu isikhathi esi-3 years or 4 years. Kodwa madawu into engimangazayo ukuthi umuntu wakhona akawutholi umsebenzi. Ngahlukana naye lo ngaqala ukuthandana naye, sahlukana naye, sesinomntwana sonke, sahlukana kanjalo. Ngathola omunye engimtholileyo manje. Into eyenzakalayo ukuthi useze neminyaka emithathu angasebenzi, akawutholi umsebenzi, and he is holding a PhD lo muntu lona. And mayethola umsebenzi namhlanje uyangasebenza ilanga elilodwa uvele uphele loya msebenzi. Uyazama ukufuna overseas, izinto azihlangani nje. Manje into ezwisa ubuhlungu ukuthi uye wazama uku-aplayela eCanada. ECanada bamamukela ngama-qualifications bakhe, bathi uyakhwalifaya ukuthi athole i-citizenship. Kodwa into esimisile manje sokumisa ukuthi akufanele ukuthi athole i-passport. I-passport yakhe wayenayo yathathwa ngamaphoyisa, bayithatha amaphoyisa abazange basamnikeza back, bayithatha wayiluza kanjalo i-passport. Manje akanamaphepha, sihleli la e-South Africa, yena akanamaphepha, mina ngine-ID yala e-South Africa. Kodwa into eyenzekayo madawu ukuthi ukuthi sihlanganise leyo mali leyo yokuthi akwazi ukuthi athole i-passport, akwazi ukuthi aqedelele ukufila lawo maphepha ukuze athole i-citizenship ye-Canada. Yikho sokusehlula manje. Into zakhona nama sithi siyazama ukwenza izinto zibuyela futhi zibuyele phansi, zibuyele futhi ku-zero ngathi akwenzakali lutho. Mara mangithi ngiyabheka ngicabanga ukuthi inkinga ikimi, ngoba mina nginokuba namaphupho okuhlangana nomuntu wesilisa ebusuku mangilele. And ngingumuntu lona owazama ukuthi aye esontweni. Ngiyazi ukuthi abanye bazothi why ungahambi esontweni. Ngike ngaya esontweni kakhulu impela, ngaya esontweni ngaze ngagcina ngizithola ukuthi ngine-gift yokwelapha. Ngingumuntu lona mina othi umuntu engabuya la kimi azosizwa yimi, ngiyakwazi ukumsiza ngamanzi. Amanzi nje kuphela ngiyakwazi ukuwathandazela amanzi umuntu awaphuze. Khona omunye usisi owafika lana ehanjwa yinto la esiswini, ethi ihamba njengenyoka phakathi la esiswini, angalali ebusuku lo sisi. Wafika lana ngamelapha, madawu ngamethe mangimelaphile lo sisi lona, akazange yaze angibonga nokungibonga. Into engizwisa ubuhlungu ukuthi ngiyabasiza abantu abaningi, abanye bathola imisebenzi, abanye kumabhizinisi wabo, abanye ekuguleni impela. Ngiyabasiza kodwa ukuthi babuye bazongibonga, umuntu wakhona uvele ahamba ajubalaze engaphinde abuye futhi. Ingizwisa ubuhlungu futhi nayo naleyo nto leyo. So angiyazi ukuthi lento abangifaka yona iyinto enjani futhi iyinto engingayithola kanjani usizo. And ngiyacela madawu ukuthi ngathi ungangiphoselela leyo ndaba yami kuma-confessions wakho. Ngiyazi ukuthi ngizothola usizo kusuka kuwe, kubo bonke abantu abazobe belalele le nkinga yami. Ngiyabonga. Hheyi, nayi indaba, nayi insumansumane. Usisi ukhuluma ngokuthi yena impilo yakhe ihlangahlangene, impilo yakhe iyahamba ihambe ibuye. Hhayi kunzima, angazi ngiyanethemba nina ku-comment section, ngingayiphosela kini, hhayi niyayigadabula niyidabudabule. Umsizeni usisi ku-comment section, mhlawumbe engazithola ngelinye ilanga naye sithola usizo ukusuka kini. Ngicela ukuthi nimsize usisi. Ngiyabonga. Uhlelo lwanamhlanje siluphetha lana, sengathi futhi singahlangana kwezinye inhlelo ezilandelayo. Ngiyamthanda nonke emakhaya, ngiyabonga. Sengathi ninga-subscribe-a, ni-like, ni-share ukuze umuzi wethu ukwazi ukuthi ukhule. Siyalele ukusiqhela siya phambili. Inkosi ithele umusa. Siyabonga. Bye.